Ikaze kuri Mwai Media TV. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu, ubwo hariho inkundura yo guharanira ubwigenge mu bihugu byinshi bya Afurika, aho ni nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu bice bitandukanye bya Afurika nka Tanzania, Ghana, Mali, Kenya, Mozambique n'ahandi, batangiye gukora icyamenyekanye nka resistance mu mateka y'ubukoloni muri Afurika. Iyi resistance cyangwa kwigumura no kurwanya ubutegetsi bw'abakoloni byakajije umurego cyane cyane muri Tanzania mu cyamenyekanye nka Majimaji Rebellion, naho muri Kenya hamenyekana icyamenyekanye nka Mau Mau Rebellion. Aba bombi barwanyaga abongereza babakolonizaga. Mu kubarwanya ariko, nubwo byarangiye ibi bihugu bihawe ubwigenge, hamenetse amaraso menshi y'abanyagihugu bari bayoboye izi armed resistance cyangwa se imitwe yari yitwaje intwaro. Izo ni Mau Mau ndetse na Majimaji. None rero reka tugaruke kuri umwe mu bagabo b'intwari baranze kandi bayoboye umutwe witwaje intwaro wa Mau Mau muri Kenya. Mu mateka y'urugamba rwo kwibohora kwa Kenya, izina rya Dedan Kimathi rigaruka kenshi. Uyu afatwa nk'intwari kuri bamwe, nk'umuterabwoba ku bandi. Yari umuyobozi w'ingenzi w'inyeshyamba za Mau Mau warwanye ashikamye ubutegetsi bw'abakoloni b'Abongereza, aharanira ubutaka, icyubahiro n'ubwigenge bw'abaturage b'iwabo. Ariko se Dedan Kimathi yari muntu ki mu by'ukuri? Ese ni intwari y'igihugu cyatsinzwe n'amateka cyangwa ni ishusho yagoretswe n'ubutegetsi bw'abakoloni? Uyu yabaye umuyobozi w'icyitwaga Kenya Land and Freedom Army mu gihe cy'imyigaragambyo n'intambara z'aba Mau Mau hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Aba barwanyaga ubutegetsi bwa gikoloni bw'Abongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu. Uyu yaje gufungwa ndetse anicwa n'Abongereza mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na karindwi. Kenya yabonye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu nk'uko Koinange Machuwa yabigaragaje ku itariki 20 z'ukwa cumi mu mwaka w'2013 mu cyo yise My Encounter with the Man Who Shot Dedan Kimathi. Biza gutangazwa n'ikinyamakuru cyitwa The Standard Media Kenya. Yabonywe ku itariki 27 z'ukwa kane mu mwaka w'2016. Dedan Kimathi rero azwi cyane nk'umwe mu bayoboye ishyirwaho ry'inzego za gisirikare ziteguye neza kandi zifite imitunganyirize mu mutwe wa Mau Mau. Yagize uruhare rukomeye mu guhuza no kuyobora ibikorwa by'izo ngabo, ndetse mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na gatatu ahamagaza inama nkuru y'intambara za Mau Mau hamwe na Baimungi, Marete, Musa Mwariyama, Kubukubu, General China na Mutoni Kirima. Dedan Kimathi rero yari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo cyangwa se abazwi nka Field Marshal ba Mau Mau, bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo guharanira ubwigenge. Abaharaniraga inyungu z'igihugu cya Kenya bamubonaga nk'umunyamurava waharaniye kwibohora mu rugamba rwo kubona ubwigenge bwa Kenya, mu gihe ubutegetsi bw'abakoloni b'Abongereza bamwitaga umuterabwoba. Nk'uko umushakashatsi mu mateka David Anderson abivuga mu gitabo cye yise Histories of the Hundred, gifite umutwe ugira uti The Dirty War in Kenya and the End of the Empire. Iki yagisohoye mu mwaka w'2005 kuri page yacyo ya 187. Agira ati Abongereza bakoresheje uko bashoboye kose bagamije gusiga icyasha ku izina rye, nubwo atabonwaga neza n'abaperezida babiri ba mbere ba Kenya aribo Jomo Kenyatta ndetse na Daniel Arap Moi. Dedan Kimathi n'abandi barwanyi ba Mau Mau baje kwemerwa ku mugaragaro nk'intwari zagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubona ubwigenge bwa Kenya mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mwai Kibaki. Ibi byageze ku ndunduro mu 2007 nk'uko umwanditsi Kinyati Maina yabyanditse mu 2005 mu gitabo yise Kimathi muri chapitre yacyo yitwa The Man, The Myth
and the Legacy. Ubwo hatangizwaga ku mugaragaro igishushanyo mbonera cyangwa se kizwi nka stati cya Kimati, iyi ntambwe yanashimangiwe n'itorwa ry'itegeko nshinga rishya mu 2010 ryasabaga ko intwari z'igihugu zemerwa kandi zigahabwa icyubahiro. Niki cyatumye Dedan Kimathi yinjira mu rugamba rwa Mau Mau? Ni gute Abongereza bamushyizeho ikirango cy'umuterabwoba? Kuki abayobozi ba Kenya ba mbere batamwemeye nk'intwari? None niki cyahinduye imyumvire y'igihugu kugeza ubwo yubakiye igishushanyo Dedan Kimathi mu 2007? Ese Dedan Kimathi asobanura iki ku rubyiruko rwa Afurika y'uyu munsi? Iki cyegeranyo kiragaruka ku buzima, urugamba n'umurage wa Dedan Kimathi, tureba uko yabonwaga n'inshuti ze, uko yahamijwe icyaha n'abakoloni b'Abongereza, nuko amateka yaje kongera kumushyira mu mwanya w'intwari z'igihugu cya Kenya. Ikaze. Bivugwa ko Kimathi yavutse ahagana mu 1920 mu gace k'ubu kitwa Nyeri County, aho se yamuhaye amahirwe yo kwiga kuko yahaga agaciro gakomeye uburezi. Kimathi yagaragaje ubushobozi budasanzwe mu ishuri, cyane cyane mu kwandika no kuvuga neza, bigatuma impano ze zigaragazwa n'abamwigishaga. Icyakora umushakashatsi David Anderson yanditse ko Kimathi yari umuntu uhatanira gutsinda cyane, rimwe na rimwe akagira imyitwarire yo gutoteza abandi, kandi kenshi agahanwa n'abarimu kubera imyitwarire ye itari myiza. Mu mpera z'imyaka 1930 Kimathi yagiye i Nairobi, maze mu 1940 yinjira mu gisirikare cy'Abongereza. Ariko nk'uko Anderson abivuga, nyuma y'ukwezi kumwe gusa yaje gusezererwa, bikavugwa ko byatewe n'ubusinzi n'imyitwarire irimo urugomo. Nyuma yaho kandi Kimathi yakomeje guhindura imirimo kenshi. Yigeze kuba umworozi w'ingurube, aba umwarimu mu mashuri abanza, ariko naho bivugwa ko yaje kwirukanwa nyuma yo gushinjwa gukorera abana yigishaga ihohoterwa. Ibi bigarukaho na David Anderson mu gitabo gifite umutwe ugira uti Histories of the Hanged, muri chapitre yacyo yituse The Dirty War in Kenya and the End of the Empire. Iki yagisohoye mu 2005 kuri page ya 287. Ahagana mu 1947 cyangwa mu 1948, ubwo yakoraga mu gace ka Oi Kalau, Kimathi yaje guhura n'abanyamuryango b'ishyaka rya Kenya Africa Union, cyangwa se mu mpine KAU. Mu 1950 yari amaze kuba umunyamabanga w'ishami rya KAU muri aka gace ka Oi Kalau, ryayoborwaga n'abashyigikiye cyane kandi barwanyaga bikomeye ubukoloni binyuze mu rugamba rwa Mau Mau. Mau Mau yatangiye yitwa Kenya Land and Freedom Army KLFA, ari umutwe w'ingabo z'abaturage b'Abakikuyu, Abembu n'Abameru. Uyu mutwe waharaniye kugarura ubutaka bari barambuwe buhoro buhoro n'abakoloni b'Abongereza. Uko uyu mutwe wagendaga waguka mu banyamuryango no mu bwiganze bwawo, waje gufatwa nk'ikibazo gikomeye ku butegetsi bw'abakoloni. Nyuma yo kurahira indahiro za Mau Mau mu 1951, Kimathi yinjiriye umutwe wa 40 Group, wari ishami ry'intagondwa ry'ishyirahamwe ryari ryarasenyutse ryitwaga Kikuyu Central Association. Nk'umunyamabanga w'ishami, Kimathi niwe wayoboraga ibikorwa byo kurahiza indahiro. Yizeraga ko guhatira Abakikuyu kurahira indahiro byari inzira yo gushimangira ubumwe mu rugamba rwo kwigenga. Kugira ngo abigereho, yakoreshaga gukubita no gutoteza, akanitwaza imbunda ya double barrel, nk'uko Koinange Machua yabyanditse mu nyandiko yise My Encounter with the Man Who Shot Dedan Kimathi. Ibikorwa bye muri uwo mutwe byatumye ab'intego y'ubutegetsi bw'abakoloni.
maze muri uwo mwaka nyine arafatwa by'igihe gito, ariko aza gutoroka abifashijwemo na polisi yo muri ako gace. Ibi byabaye intangiriro y'uruhare rwe rugaragara mu myivumbagatanya, maze mu 1953 ashinga icyo yise Kenya Defense Council, yari igamije guhuza no gutunganya ibikorwa by'abarwanyi bose bari mu mashyamba. Urugamba rwa Kimati rwo guharanira Kenya yigenga rwarangiye mu 1956. Kwa 21 Ukwakira 1956, Ian Henderson, umupolisi w'umukoloni w'umwongereza wari umaze igihe kinini amushakisha cyane, yashoboye kumutega amufatira mu bwihisho bwe mu ishyamba. Kimati yarashwe mu kaguru maze arafatwa n'umupolisi w'abenegihugu witwaga Ndirangu Mau, wamusanze yitwaje umupanga. Ifatwa rye ryabaye intandaro y'iherezo ry'intambara yo mu mashyamba. Abongereza bacapishije udupapuro duto tuzwi nka leaflet turenga ibihumbi 120 turiho ishusho ya Dedan Kimati ajyanwa ku gitanda cy'abarwayi, ikizwi nka stretcher, bagamije guca intege abarwanyi ba Mau Mau n'ababashyigikiraga. Kimati yashinjwe gutunganya imbunda ya revolver yo mu bwoko bwa 38 Webley Scott. Urukiko rwayoborwaga n'umucamanza mukuru O'Connor, rufatanije n'abagenzuzi batatu b'Abanyafurika, rwamukatiye urubanza rw'urupfu mu gihe yari aryamye ku buriri mu bitaro bikuru bya Nyeri. Ubujurire bwe bwateshejwe agaciro maze igihano cy'urupfu kirakomezwa. Umunsi umwe mbere y'uko yicwa yandikiye Padiri Marino amusaba ko umuhungu we yahabwa amahirwe yo kwiga. Yagize ati, "He is far from many of your schools, but I trust that something must be done to see that he starts early under your care." He also wrote about his wife Mukami, saying that she is detained at Kamiti prison and I suggest that she will be released sometime. I would like her to be comforted by sisters, for example, Sisters Modesta, etc., for she too feels lonely, and if by any possibility she can be near the mission as near Matari, so that she may be so close to the sisters and the church. Tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati, umuhungu wanjye ari kure y'amashuri menshi yanyu, ariko nizera ko hari icyo gukorwa kugira ngo atangire kwiga hakiri kare ayobowe namwe. Ibi bigarukwaho na C.L. Martin mu nyandiko yise The Letter Dedan Kimati wrote before his execution. Iyi yayisohoye ku itariki 21 z'ukwa munani mu 2018. Dedan Kimati kandi yananditse ku byerekeye umugore we Mukami agira ati, afunzwe muri gereza ya Kamiti kandi ndakeka ko azarekurwa igihe nikigera. Ndifuza ko yahabwa ihumure n'ababikira, urugero nka mushiki witwa Modesta n'abandi, kuko nawe yumva ari wenyine, kandi niba bishoboka akaba hafi ya misiyoni, kuko hafi ya Matari, kugira ngo abe hafi n'ababikira b'itorero. Yanasabye kubonana n'umugore we, maze mu gitondo cy'umunsi w'igikorwa cyo kumwica Mukami yemererwa kumusura. Bombi baganiriye hafi amasaha 2. Yaramubwiye ati, "I have no doubt in my mind that the British are determined to execute me. I have committed no crime. My only crime is that I am Kenyan revolutionary who led a liberation army. Now if I must leave you and my family, I have nothing to regret about. My blood will water the tree of independence." Tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati, nta gushidikanya mfite ko Abongereza biyemeje kunyica. Nta cyaha nakoze. Icyaha cyanjye rukumbi nuko ndi umunyakenya w'impinduramatwara wayoboye ingabo zo kwibohora. None niba ngomba kubasiga wowe n'umuryango wanjye, ntacyo nicuza. Amaraso yanjye azuhira igiti cy'ubwigenge.
Ibi bigarukaho n'inyandiko yanditswe n'umwanditsi witwa Kaleiti Amos yise During his last days, Dedan Kimathi wrote to a Catholic priest to educate his son and take care of his wife. Mu gitondo cya kare ku ya 18 Gashyantare umwaka w'1957 yishwe amanitse ku mugozi muri gereza yitwa Kamiti Maximum Security Prison. Yashyinguwe mu mva itazwi kandi aho yashyinguwe ntihamenyekanye mu gihe cy'imyaka 62 yose kugeza ku wa 25 Ukwakira mu mwaka wa 2019 ubwo Fondation Dedan Kimathi yatangaje ko aho iyo mva iherereye hamaze kumenyekana mu kigo cya gereza ya Kamiti. Dedan Kimathi kandi yarashakanye na Mukami Kimathi mu 2009. Leta yubakiye Mukami inzu ifite ibyumba 3 byo kuraramo ku isambu ye iri ahitwaga Kinangopo mu karere ka Nyandarua. Inamuha n'imodoka ya pick-up ifite kabine 2 yo kuyikoresha ku giti cye mu mwaka wa 2012. Mu 2010 umupfakazi wa Kimathi yasabye ko ubushakashatsi bwo gushaka umurambo w'umugabo we bwongera gutangizwa kugira ngo abashe kumushyingura mu cyubahiro kimukwiye. Mukami Kimathi yitabye Imana ku ya 4 Gicurasi mu 2023 ashyingurwa Injambindi mu ntara ya Kinangopo. Ku ya 11 Ugushyingo mu 2003 guverinoma ya Mwai Kibaki yandikishije ku mugaragaro umutwe wa Mau Mau yirengagiza amategeko yo mu gihe cy'ubukoloni yaraciye uwo mutwe anawushyira mu cyiciro cy'imitwe y'iterabwoba. Mu ijambo yavuze ubwo hatangwaga icyemezo cy'ubwanditsi, Vice President Mudi Awori yagaragaje ko ababajwe nuko byafashe imyaka 40 yose kugira ngo uwo mutwe wemerwe ku mugaragaro, nubwo Mau Mau bari baratanze ibitambo bikomeye mu guharanira ubwigenge bwa Kenya. Ibi bigaragazwa n'ikinyamakuru CNN.com mu cyo bise Kenya Registers Mau Mau Freedom Fighters Group ku ya 11 z'ukwa 11 mu 2003 nibwo cyabitangaje. Guverinoma ya Mwai Kibaki yubakiye Dedan Kimathi igishushanyo cyangwa se statue gikoze muri bronze gifite uburebure bwa metero 2.5 cyiswe Freedom Fighter Dedan Kimathi, gishyizwe ku rufatiro rwa graphite kiri rwagati mu mujyi wa Nairobi. Iki gishushanyo giherereye ku masangano y'imihanda ya Kimathi Street na Mama Ngina Street. Kimathi agaragazwa yambaye imyambaro ya gisirikare, afashe imbunda mu kuboko kw'iburyo n'umupanga mu kuboko kw'imoso, arizo ntwaro za nyuma yari afite mu rugamba rwe. Ibuye ry'ifatizo ry'iki gishushanyo ryashyizweho na Vice President Awori ku ya 11 Ukuboza mu mwaka wa 2006. Naho igishushanyo cyuzuye gitahwa ku mugaragaro na Perezida Mwai Kibaki ku ya 18 Gashyantare mu mwaka wa 2007. Ibi byahuriranye n'isabukuru y'imyaka 50 yari ishize Kimathi yishwe. Mu ijambo rye, Mwai Kibaki yashimiye Kimathi nk'umuntu utatanze ubuzima bwe gusa ku bwigenge bwa Kenya, ahubwo wanagiriye abandi icyitegererezo n'imbaraga zo kurwanya igitugu n'akarengane. Iki gishushanyo cyakiriwe neza cyane n'Abanyakenya, bakibona nk'icyubahiro cyari gitegerejwe igihe kirekire cyo guha Mau Mau ishimwe rikwiye ku ruhare bagize mu rugamba rwo kubona ubwigenge. Ibi byari bitandukanye cyane n'imyitwarire ya za guverinoma zo mu gihe cya nyuma y'ubukoloni ya Jomo Kenyatta ndetse na Daniel Arap Moi zagiraga Mau Mau nk'umutwe wabayeho w'iterabwoba. Ku ya 12 Nzeri mu 2015 guverinoma y'Ubwongereza yatashye ku mugaragaro igishushanyo cy'urwibutso rwa Mau Mau muri pariki ya Uhuru i Nairobi. Cyatewe inkunga nayo nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge hagati ya guverinoma y'Ubwongereza. Mau Mau rero n'abantu bose bagizweho ingaruka n'imibabaro yo muri iyo ntambara. Ibi byakurikiye icyemezo cyo muri Kamena 2013 cyafashwe n'Ubwongereza cyo guha indishyi Abanyakenya barenga 5,000
bari barakorewe iyicarubozo n'ihohoterwa mu gihe cy'imyivumbagatanyo ya Mau Mau. Kimati yahabwaga icyubahiro gikomeye n'umuyobozi wo kurwanya ivanguramoko byamenyekanye nka apartheid muri Afurika y'Epfo, Nelson Mandela. Muri Nyakanga 1990, amezi 5 nyuma yo kurekurwa, amaze imyaka 27 afunzwe n'ubutegetsi bwa apartheid bwa Afurika y'Epfo, Nelson Mandela yasuye Nairobi asaba kubona imva ya Kimati no guhura n'umupfakazi we Mukami. Icyo cyifuzo cya Mandela cyateye isoni n'akajagari mu butegetsi bwa Moi bwari bwarirengagije Kimati nk'uko byari byarakozwe na guverinoma ya Jomo Kenyatta wamubanjirije. Byabaye n'igihe kitoroshye kuko byashakishaga Mukami mu mudugudu yari atuyemo n'umuryango we bibagiranye mu bukene. Icyifuzo cya Mandela nticyubahirijwe icyo gihe. Mu ijambo yavuze mu ruhame kuri stade ya Kasarani i Nairobi mbere yo kuva mu gihugu, Mandela atangaje icyubahiro n'ishimwe afitiye Kimati. Musa Mwariyama, Waruhiyu Itote, Kubo Kubu n'abandi bayobozi ba Mau Mau bamuhaye imbaraga n'icyitegererezo mu rugamba rwe rwo kurwanya akarengane. Hashize imyaka 15 mu mwaka wa 2005, mu ruzinduko rwe rwa kabiri muri Kenya, Mandela nibwo yashoboye guhura na Mukami ndetse n'abana babiri ba Kimati. Icyubahiro Mandela yagiriraga Kimati kuva mu ntangiriro z'imyaka ya 1960 cyanagarutsweho mu gitabo cyiswe My Moment with a Legend, cyanditswe na Ronnie Kasrils wahoze ari umuyobozi mukuru w'ubutasi w'ishami ry'ingabo za ANC. Omukonto Wesizwe akaba yaranabaye minisitiri w'ingabo muri guverinoma ya Mandela. Ahantu hitiriwe Kimati twavuga ni nka kaminuza ya Dedan Kimathi University of Technology iherereye mu gace ka Nyeri County mu gihugu cya Kenya. Ehandi ni stade ya Dedan Kimathi iherereye mu gace ka Nyeri muri Kenya yahoze yitwa Kamukunji Grounds. Ikindi ni umuhanda wa Kimathi Street uherereye i Nairobi muri Kenya, umwe mu mihanda minini mu mujyi rwagati wa Nairobi, ahari n'igishushanyo kimwibutsa. Ikindi ni Dedan Kimathi Road iherereye i Lusaka muri Zambia, aho hari Intercity Bus Terminus za ZCSS University. Ikindi ni umuhanda wiswe Kimathi Avenue uherereye i Kampala muri Uganda. Ikindi ni umuhanda witwa Dedan Kimathi Road uherereye i Mombasa muri Kenya. Ikindi ni umuhanda witwa Kimathi Road uri mu mujyi wa Nyeri muri Kenya. N'undi ni umuhanda witwa Kimathi Road uri mu mujyi wa Nanyuki muri Kenya. Dedan Kimathi Street nayo iherereye Imbarehe mu ntara Mpumalanga muri Afurika y'Epfo. Ahandi ni muri Dedan Kimathi Memorial High School mu ntara ya Nyeri muri Kenya. Ahandi ni ahitwa Kimathi Crescent mu gace kitwa Isamilo mu ntara ya Mwanza muri Tanzania. Indi ni umuhanda wiswe Kimathi Avenue mu ntara ya Eldoret muri Kenya. Umuco n'indi bisomwa byagarutse ku buhanga n'ubigwi ndetse n'amateka ya Dedan Kimathi ni ikinamico yiswe The Theory of Dedan Kimathi yanditswe na Mr. Mugo ndetse na Gugi wa Tiongo. Ikindi ni story cyangwa se inkuru yanditswe mu 2013 yanditswe na Karim Joseph yiswe Dedan Kimathi The Whole Story, yasohokeye mu icapiro ryitwa Jomo Kenyatta Foundation. Ikindi ni igitabo cyanditswe na Mukami Kimathi mu 2017 cyiswe The Mau Mau Freedom Fighter, cyasohokeye mu icapiro ryitwa Mudahalo Bridging Divides Limited. Ikindi ni igitabo cyanditswe na Ian Henderson ndetse na Philip Goodhart mu 1958 cyiswe The Hunt for Kimathi, cyasohokeye mu mujyi wa London mu icapiro ryitwa Hamish Hamilton.